Hi voina zeda hote roman angin nilit zirlai tele staff za chuang lai mai ten an mun ma te kar han tlo na thung vela ka do meka voina hun tha tak mai min han siam sakhi kan lom hle ka thian in ang tiro changin ruai za di don khat chuak ko pakhat abet phong ke chuanin ruai za di bo vel mo ani sa i duna di kan zir ta de lai han ta ba len lo zir zo a den lai vel hen post vel ta dia ta pho ve te na ma post ang ve he lai a he chuan a shan pa chuan no kher lo mai te ya ka soyam do ka tu na ri chuanin he mi siam sak tu contract te ku ta la om na mo amun ma hi he man i zeda shim hi chu posi kan lo khat tu mo sarkar ina siam belan chuan electric department lamzo ka hianin JET te ka te chu an la ve renga ala om tura ngai ro turo certificate qualification lo nei public ka chu thalo na te chu om ba ya a company lama khan sa engvel maintenance te lo in call to khan recruitment level and conduct scenery namta Mizoram handu saktu dang te namo Mizo thalai han saktu dang te khan khan na po hin a om lo me ni he ti wai control room duty a company na ta hi mizo ani te khau khamo mizo ka chu chor ve tho ani asan chu minute so panga tin reading ka an nei ngai an report char ngai mo minute so panga dan bo dai ni he sila ngai ni adim te na an lo mo china kare no lo sa ba me ni kare mo na om lo ni kare tu na ala generate ala min na ta ni sai ko mo ta so ma ni ele chuan isolator hey hi PT hey Mizoram matha chi substation kan ren zon te pa ante ve thoya ai nang hen 132 ni chuanin 132 ni chuanin na dang bo mo PT ko hi be ya om ko PT ko ti chuan man chok mai na te ko zon te in ka te chi ni ai nang 132 chu ya ali zona zo in zo chuan na substation ko zo ai a te an me hen ho hi thi sai re kan ni oh thi sai transformer alut lampang chu 33 sai ta chu delta ni kimo delta ni output lampang ki neutral on star ani maya ani electric phase hian ina kan man domestic pang hai chu two phase ang kha lo nia single phase ka tina single phase phase kha lo neutral nia single phase chu transformer atang ani ai siam dang lam vele nge metar na watang a om je chu mo kho chunga 3 phase 5 wire in an ron thon tha ka ro kho chung lai ni mu chuan ban atang khan in phase pakhat le neutral an la thamai ban atang to zo kin mo transformer output atang ha ron om reng to se akaren kha tro local om je zo ga zo transformer shim hi high voltage low current ania hi low voltage side high current voltage atlema low voltage side je ampere sang zo 220 to 250 voltage well 220 to 250 so in call ka so ina dang pai lo grid atanga electric switch at lo ka so in generate lo ko pa Kang chu contractor te thu thui ni ma ke an mani ti da ke ni chu da jing thayang to in ti se kan du hatin chu ni an maintenance ti chin report ta chu no submit an ti tak nge ti tak lo bo a kan ba shebek lo siat pui te ko nga ya he kan he ta ding ti kan da chan po ni an ti ve da renga dung vel di ken ko tu len sa manpower sa ngen na company ya yen mo pakhat chogi pati khat chogi da amo lai ri di ber no ko kama se enga mo khola che pagi cho technician dan chalu ko mo kan te me ko ko chu badang ngai lo in tigan pa ni na lo oh a ri di la ta ta te kan na mo
a chiat lo ko te chiat ne lo chuan ne experience nang mani hinga experience na in ron chang ve do na ni chong kan ha ka nang mani in ron chang na hinga experience in nei kha nga ya so ba chon experience nei ko ta tha ko ya mo pa tho khot mo chu mi nuwa na kai no chang kai nang mani tho du chuan India ram hian in solar bi ka hi chuan in private entrepreneur ka ti kha support to i sarkar kal tang kher lo kon mo thil dang hemi zeda state government kal tang lo kon i maintenance solar water pump install ang chi te po i ti thei vek ang chi ka mo tin he vai contractor mo ya po an du nia advertisement ang so jon va thok thok wala experience nei thok te hi thamo nang mani business in ti do na ni pon me ana kan soi zo da khat chu ni mai atero zo na te ni va ta unit khat tok ni au he ki bakhat tok na do te hi bakhat tok a thai hei kan lo tling kho bin ka khia a mu nom ba ka e abeng var thak e kan solar panel po tuna hian hei kan bula hian om chu maya a chan chin the kan han ngai tha a hei kan lo khop mai Trên